جه نواندا رادیو ون اف ام لی باجار قامشلو از بارم عراض چنگیر جواره بولترک نوچه پیشکش دکم دست بگی سر نوچه. اپوزیسیون و ترکیه دی بری خوابتن من بجه. بو دوزا کردان لسوریه آلمانیا هشیاریه دیده ترکیه. امریکای دی پیشوازی ده 1000 پنابر بکه. لی کربلای عراقی 5 خواکوجان ایریشی دعوتکی کرن. و سکرتری گشتی بو نتوینی گرتی دی هلبجارتن. ایوار باش. فرماندار گروپ که اپوزیسیون کو لشکرین ترک لناف آخا سوریه شردکن اشکره کرگو او ده بری خواه بدن من بجه. لگور آرانیوسی لشکرین ترکیه ایدی بیتر در باسی کوراهی آخا سوریه دبن هجمارا وان لشکرانجی 308 لگل 6 تانکی. لگور رایدارین ترکیه ارمانجا اپراسیون مرتالا فرات یاکو ده 24 طباقه ده دست بکریه شر لدجي داعش ودور خصنا ويري خصنا جي سينوري تركيا لي حطانها اما جا ويكي ديار دكنغو لشگرين ترك و جروبين اوبوزيسيوني ايريشي بيگهند دست هيزن سوريا ديمقراطيك حسديدت كن لگو روانگها سوريا مافين مروفان لشگرين ترك و جروبين اوبوزيسيوني ايريشي اهردو گوندين عمارنا و جب الكوسا ين دست حسديدت کرن لگور چافکانی آنابوری ده و ایریشه ده لعمارنا 15 سویل و لجب الکوسه جی 20 سویل جه انجامات و بارانا ارتشا ترکیه جیانا خواهش دستانه. پشتی گو لشکرین ترکیه در باسی سوریه ببون و جرابلوز گرتبون شروانین یپگه جه روش آوای چمی فراته بر به روش هلاته و وکشیان. جه آلیا قدم و فرماندار فرقه سلطان مراد گو ترکیه پشگریا وید که احمد عثمان جه رویترز را دیار کربو که بگومان ام بر بممجه و دچن. هروها فرماندارین یه پاکی دکس گرنگو نابه ترکیه بهانه یان درخینه جبو کو ایریش وان بکه جبر کو وان هیزن خواه جه روش آوای فراتی وکشاندنه. وزارت درویه آلمانیا درباره ایریشین ارتشا ترکیه لسر نافچین دبن کنترل هیزن سوریا دموکراتیک حسدی ده هشیاریه ده ترکیه و دبیجه دجاتیا دوزا کردان ده پرچه که کردستانی ده نکه. درباره هلوستا آلمانیای لهمبر اپراسیون ارتشا ترکیه لسر باکور سوریه وزیر درویه وی ولاتی جان مارک آیرولد ده کنگره که روزنامه‌وانی ده راگهاند گو ناب ترکیه دجمناتیا دوزا کردان ل پرچه که ویده بکه. آیرول تازانین گو پیوسته ترکیه شر داعش بکه نه کردان. هر وها وزارت آلمانی تکس کرگو جمافی ترکیه سینوری خواه بپارزه لی بلا لدیجی کردان شر نکه شبرگو او شر داعشت کن. درباره هلوستا امریکای شر دنابرا ارتشا ترکیه و یپکی ده بردفکی وزارت برگریا امریکای پنتاگون پیتر کوک ده کنگره که روزنامه‌وانی دارگاند کو او روبروبونا ارتشا ترکیه و یپگی لدردورا باجار جرابلو سینای قبول کرن و جه دلگرانیا رایدارین امریکاییه. بالیوزا امریکای ل اردن الیس ویلز راگهاند گو ولات و د چارچوبیا بجیکرنا پنابرین سوریه د پیشوازیا ده 1000 پنابر بکه. برینها سروک امریکای باراک اوباما راگهاند بو کو ولاتی وی بری سال 2016 بداوی وره و پیشوازیا ده 1000 پنابر بکه پرسا پنابران بوبو جهینا کوکیان د کامپینا هلوجارتنین سروکاتیا امریکای ده. درباره پنابرین سوریه بالیوزا امریکای اردن الیس ویلز اردن پیشوازیا 3 مالباتین پنابرین سوریه بری بر به ولات وی و هرن کربو او راگهاند کو ولات وی لسر سوزا خو بو پیشوازی کرنا پنابران بردوامه. هجای گوتنه گو 30 پارێزگارên ویلایەتên امریکی پیشوازیا پنابران ل ویلایەتên خو قبول نکربون. نوچه رادیو ون اف ام شورتین پیشکش کنن.
پێنج خۆکوژان داوەتێکی بۆ vekuhestinê lê navçeya parêzgeha Kerbelayê li başûrê Iraqê kirin armanca êrişê. Endamê Encûmena Parêzgeha Kerbelayê Mahfûz Temîmî ji çapemeniya Iraqê re ragihand got doh derengê şevê 28 ma heştan 2016 du xwekujan lê dawetekî dema bûk vekuhestinê li texa Husên a navçeya Temir gotkeve Rojavayê Kerbelayê xwe teqandin. Li gor gotinên Mahfûz Temîmî hêzên ewlekariyê karîne sê xwekujên din berî ku xwe biteqînin bikujin. Endamê Encûmena Parêzgeha Kerbela Mahfûz Temîmî amaje bi hejmara kuştî û birîndarên bûyerê nekirin lê ragihand ku hejmarekî zêde ji hemû welatiyan kuştî û birîndar bûne. Kerbela bajarê herî pîroz e li gel şîiyan û her sal bi milyonan şîe li seranserî cîhanê bi armanca serdana tirbeya Hezretî Alî Kurê Ebu Talib ku îmamê yekem ê şîiyan e berê xwe didin Kerbelayê. Piştîmana neh salan di posta xwe de sekreterê giştî yê Netewên Yekgirtî Ban Ki-moon bê dawiya îsal re posta wî temam dibe û kesekî din wek sekreterê giştî tê hilbijartin. Bo girtina şûna Ban Ki-moon 10 berbijêr ji 10 welatên cuda bo wê postê xwekirine berbijêr ku 5 ji nava wan jinin. Netewên Yekgirtî daxwaz ji welatên biçûk yên endam di Netewên Yekgirtî de kir ku berbijêrên xwe bo posta sekreterê giştî destnîşan bikin. Piraniya berbijêr yên welatên Ewropa rojhilatin ji ber ku welatên bihêz û hemû endamên Netewên Yekgirtî dixwazin ku sekreterê giştî ji rojhilatê Ewropa be. Biryara îro 29 tebaxê Netewên Yekgirtî bi dengdana veşartî yekî ji nava wan dihan hilbijêrin û bi destpêka sala bê re cihê Ban Ki-moon bigire. Ban Ki-moon yê heftê û di salî dê 13 Hezêrana 1944 de lê Kuriya Başûr ji dayîk bûye û heştemîn sekreterê giştî yê Netewên Yekgirtî ye ku di sala 2004 heta 2006 wezîrê derve yê wî welatî bû. Di sala 2007 de wek sekreterê giştî yê Netewên Yekgirtî hate hilbijartin. Guhdarê Radyo Wan FM bi vê yekê em giyan dawiya bultena xwe ya vê demjimêrê dubare sernûçe. Opozisyon û Tirkiye dê berê xwe bidin min bicê. Bo doza Kurdan li Sûriye Almanya hişyariyê dide Tirkiye. Amerîkayê tê pêşwaziya 10,000 penaber bike. Lê Kerbelayê Iraqê 5 xwekujan êrişî dawetekê kirin. û sekreterê giştî bo Netewên Yekgirtî tê hilbijartin. Nûçe ji Radyo Wan FM ji we re hatin pêşkêşkirin. Spas bo guhdariya we her şad bin.